Gospodične i gospodu Zagrebačku. Izuzetno sam sretan i ponosan na ovaj dan kada počinje u stvari gradnja ovog našeg stadiona u Kranjčevićevoj, drugog našeg stadiona, a bit ću isto tako sretan kad počne Maksimir. Zbog toga se zahvaljujem gospodinu Tomaševiću i gospodinu premijeru i volio bih da ova suradnja koja je potpisana bude izvediva, da naši ljudi, naši navijači dolaze na jedan kulturan, lijep stadion, da čekamo Maksimir i da uživamo u novim pobjedama. U porazima nećemo uživati jer se nadam da nećemo u sljedeću subotu izgubiti od Hajduka i da ćemo sve od sebe da Dinamo bude onaj koji je bio i koji je. Mi kad smo došli na čelo Dinama, to Dinamovo proljeće, obećali smo stadion, jedan i drugi, i sad smo blizu realizacije. Zbog toga sam jako sretan, neću dugo govoriti, samo bi se podsjetio sve one igrače koji su igrali ovdje, sve one igrače koji igraju na Maksimirskom stadionu, sve one reprezentativce koje je dao Zagreb i Dinamo i ja ću reći ono što uvijek kažem, Dinamo je naš i mi volimo Dinamo. Hvala vam najviše.